by donating 50 bags of cement to this church to make sure that we have. Ebi Bishop yabigamba hamkoro gwo kushaba okukusima Ruhanga ahabwo kukiza Sabadikon Sabadikoni obwakagadi omuli Bunyoro Kitara Diocese Venerable Reverend Canon Francis Mugisa owarwire mnonga amagara ge gakachirira hache. An appeal for people to work hard and earn a living, like our president constantly says, that we should get involved in the cash economy. The power of the church comes from the Christians. Omukuburira ahakushaboku okwaba kanisa eya St. Luke's omuri Kagadi Bishop Kauma yagirangu nahabwecho abantu hamagara gabo bine okugahonjera Ruhanga bari kusima ahabo kubajona no kubarabya omu bintu bingi. Ruhanga kugamba abantu bange inywe mwijuke na mbere murabire mwijuke ebimbara bizemo mwijuke bimbakirize mwijuke bimbakonyire omuraba mwanyehongeyire nimwegarukamo mugumize munamani kandi mugambire n'abandi mbaho bakaiso kandi muraba mutakayikirizaga yagamba ngo kiro kino nikyo cyo kujunirwamu karanandura na monitoringa breathing rate yange yaruretali nungi yankaguza baitu ogambira bina mukaga urahika yuli mu mezi nyamugambe nja kwika ati yagenda baitu mdakika 10 orufu wakaya bari kugonzebwa nyamugambe aije bwangu kandi esaha 8 dakika 2 basimbura kugenda mengo. Francis Mugisa Sabadikoni wa Kagadi nagirangu Ruhanga amuhira omugisho gundi omagara genseji unahabwecho ni kikuru okumusima. Ero Mugisa kiro kino okwijo maiso ga Ruhanga okusima hanyuma yakasumi kainga ko kurwara ngoza kusima Ruhanga inywa bene baitu n'abanyanyeza bakumpuliriza ngo oburwaire bukanzinda nyasasa nyarwara baitu kusima Ruhanga kya lero nizere kusima Ruhanga omaiso g'abantu omaiso ga Ruhanga habo kunkiza kinu kibaire kikuru muno omusabadikoni bwaito bwa Kagadi nitusima Ruhanga habo burungi atwolekere omwaka guno bugwabaye ni gutandika yakiza isabadikoni waito yakwasira obulwairo bwa mani omwaka ogwahoire 2025 aizire kusima omaiso g'abantu bayingi. Omunyishenjero owabuyaga East Honorable Eric Musana Achali owabariyo mujenyi mukuru ahakushaboku we yahabura abanya-Uganda okukozesa je obwire oburuhanga bahire okugira ngo bamubere abo mugasho. None Ruhanga koiro bwi ekigaruka mutobo inambe cyahika obwire kakuba otabutwaranke kikuru nosobora kutunga ebizibu bingi nobutuba tuli amihanda aho bangi tubantu yuko muno nogamba ati ndayikadiye masini kanyongeremu baika kuba ororero obwire bwawo bukurungi nosobora kuba oli musingozi. Okushaboku kwayegitoho na Archbishop w'ekanisa ya Uganda owahumwire Stanley Ntagari Bishop wa Bunyoro Kitara Diocese wahumwire Nathan Chamanywa ahamwe n'abandi bingi gasha kwa Onesmus Turia ahabwa Tayari West.